talente mpatha ke o atla ka kgwele wa etsa o e kobela kwa thoko farra jalo e kopela le Oswin Apolis wa etsa o inela presidente o inela mofokeng ke o e tša ka serete farra jalo ba e busa kwa morago monna tšhitšhirisa ka yona kwa morago ke kwenika ba mo tsela yona ba mo amoga yona kgwele ke o e tsena ka di 18 tsene Ditaro Orlando Pirates Noro Kaizer Chiefs. Orlando Pirates e kgalemetse lenyatso. Orlando Pirates e tibile modumo mo country go didimetse gone yaanong le fa o ka tswela kwa ntle kwa go le tu fa no ka tswela kwa ntle go winne noisy neighbors o no tlo utlwa ka divovozela yaanong go didimetse re kgalemile lenyatso ya ka Orlando Pirates mme kgang ya gore a re a go wina league e thata eo ka gore re lwa le Sundowns re tlogetse tšhono ya rona wa bona fa o lebeletse tshameko ya Orlando Pirates go tshwana le fa o lebeletse tshameko ya ko English Premier League ke supporta ditlhopha di le pedi ke Orlando Pirates le the Gunners of London e leng Arsenal ke ditlhopha tse pedi tse di leng number 1 mo leaking mara ba tlogetse ditšhono tsa bona ba drawa metshameko e ne ba sa tshwanna go e drawa ba latlhegelwa ke metshameko e ne ba sa tshwanna go e latlhegelwa mme mo letsatsing la gompieno yo ga gona boitumelo bo bo fetang mo ke le mo go bona bekeng e fetileng e rile fa ke tsena ko kerekeng ke baruti ka nna ge ba ntumedisa ba re ba emisa 5 ya Casric Stars first no Casric e nja ka Nedbank yaanong ko gore nna ka moso ka gore ke tlabo ke na le bona ko kopela ke tlabo ke dira yana tse tharo go le fela ba itse gore ba emetswe keng e bile le yaanong pele ke robala ke tlabe se ke romela melaetsa ya gore ga ka utlwa score ntse ke na le load shedding le tshamekile bjang ke setse ke itse karabo gore ko ke ra karabo e ntseng jang